کنم نقصان عقل بدنیا بے سود دین کرم نقد جان رس رس بنی ہوئی ہے صرف اسیان کرم نقد جان صرف عصیان زبان یہ سود و زیان مقصود بنظر نہ آمو بنظر کرم نچان بندگی ونیو یہ زندگی سپنم دی بائی زندگی یوتامو خدا تو رسول کے نو دین دنیا آباد بحقی مولا حسین علیہ السلام یا اللہ کنم نقصان عقل نافعہ بے سود دین بدنیا پنی عقل ہند نقص سۭتۍ ژھُن مےٚ پنُن دیٖن ہنہِ ہنہِ یتھ دُنیاہس کٕنِتھ
ہوائی سرد کرنے کہین تھی اگر تو شوق جذب ایمان مشن باسان تور کر کھانا اثر چلے کلانس مجھنا مرسی پران تمیز کیس دکھوز اثر تو کیس گسیو متاثر بس من تو میں کرم نقد جان صرف اسیان خدایا زوچ روپے خرچوم صرف اسیان گناہ گاری باپت گویا بالفاظ دیگر خدایا نماز خرچوم گناہ گاری ہچم مل روز دری کنم مکری ہچم مل ازاداری کنم ریاکاری ہچم مل کرم نقد جان صرف اسیان مقصود سود و زیان نظر نہ آم میں تو دنیا مز فکرے میں کت چیز مز نفع تو کت مز میں نقصان کرم چان بندگی سپنم دی بائی زندگی فرسود یوتام دی بات ونان جامس یوتان میں زندگی ہند جام گو پرون توتان ہکس تی چانس بندگی کن لگت توائے حدیث منز ایا انسان اگر بجرس منز 7 ورس 6 ورس 6 ورس اگر بجرس منز 7 رکعت نماز تی پرک میں کن چاہت ساری بوزان اگر بجرس منز 7 رکعت نماز تی پرک بجرس منز تو تیچین تیتیا ثواب ایتا ہو تو 20 ورس 30 ورس 8 رکعت نماز پڑھنا ثواب اس یا اللہ سانین ین والی پوئی یا امزن سانی بچ چھے سانی جوان چھ نوجوان چھ سارنی کر نماز پڑھنک عبادت کرنک قرآن پڑھنک حفظ کرنک عمل کرنک توفیق آمین صلوات بر محمد آلہ کیا منان حضرت منشی احمد علی غازی اللہ تعالیٰ کرنا سانن اسلافنا واتن سان گری کے بہر رحمت وولس مل مالچ مال لئی فردا ون کیا لئی خدایا کرم چان وت ونو رس رس سودا گرا یعنی رچھا تہ کرن میں سودا گرا کرم چان وت سودا گرا سودا کرن کیا گو چونکہ مجلس مجھ تشریف فرما عالم عزیز القدر جلیل القدر حجت الاسلام والمسلمین آغا سید عقیل صاحب یمن برہ کن چھس چچا جسارت کرن یم کرن عفو بینس ونس خدایا سید سودا کرن مطلب کیا گو ہم امام امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام ارشاد فرماوان انسانا یم ساتھ سے باسی چان رزق تمام دروازے گئی بند چان رزق معاشق ساری دروازے گئی بند مولا چی ورمان فرماوان گس ول بج بوانے کیا کرک نیر خدا وند کریم سیت کر باپار بزنس کاروبار کر شروع خدا وند کریم سیت کہ دنیا کن کاروبارن پہ چھن بھروسہ یا علی بکرہ سوال خدا سیت کاروبار کرن مطلب کیا گو
خدا سید بزنس کرن مطلب کیا گو مولا چی فرماوان انسانا اللہ تعالیٰ چی سو باپر سو کاربار سو بزنس مین یس نی ژے کاربارس مز پتھر دی پین یل تمام رزق درواز گسن بند نیر خدا سید کر کاربار یا علی خدا سید کاربار کرنک مطلب کیا دبنس خدا سید کر کاربار یل صبح نیرک اتی وچھن کان غریب مسکین سڑک پہ یس تمس 10 رۄپین دیوان چک یہ چھ کار کران خدایس سۭتۍ یس غریبس مسکینس فی سبیل اللہ پونسہ دیوان چک مسجدن امام بارن فی سبیل اللہ پونس دیوان چک یہ کاربار کمس سۭتۍ خدا بند کریمس سہ سہ باپار تو کاربار سہ وعد کران انسانا اگر مے خدا ست کاربار کرک قسم چھم پنہ عظمتک جلالک بنا دمانی ژے انسانس پتھر پین مگر خدایا بہ کیا کر سودا گرا کرم نچان وت سودا گرا بر زبان سودا گرا دراس سوداگر دراس نا پخت کھامو نا چانہ وتہ سودا گرا یعنی گرا کرنے میں چانس وتہ مزن خرچی بہ کیا کور ون درا سودا گرا نا پخت کھامو غلط چیزن ہند سودا گر مے یہ زہد رٹن مے یہ ایمان رٹن مے یہ پرہیزگاری رٹن مگر افسوس خدایا درا سودا گرا نا پخت کھامو بلودس مے لگ تم چیز مل ہین یتی یس ن پگہ محشرس مز مے بکار لگم کرم نچان راورم امر ہند متا زشتی گناہ زشتی خطا از زشتی خطا ادھک پر ڈر زون کی آمال نامو برم صحیح کران یس زن یہ مضمون چھ سان آبا و اجدادو پورمت مے تان میں ناچیزستان ورثہ ووتمت بہس واریاہ لٹہ ونان بہ پر بجن میڈیسن مز چونکہ تت سموس وقت آسان کہین تو قدرتن کر آز مہربانی رود لوگن باقی چیز گئی تو وقت وافر مقدارس مز یوتا خوش گژھِ تیوتا پر تاکین کرم یمی یہ زن سون مضمون انجمن شرعی شیان مز سادات پالرن ہند یہ مضمون توقین کرم ون امیک انتخاب یہ مے زہ کورمت کہین توقین کر میں آج تہندس خدمتس مز فرشائے علی علیہ الصلوۃ والسلام باواز بلند صلوات اچھا یاد گژھِ تھاون ییٚمہِ مضموٗنُک ناو چھُ کیٛاہ بَڑِ پہن ؤنِو
مضمون سود و زیان، سود و زیان یعنی نفع تو بے نقصان، سود و زیان تو یت ونان ات پٹھن بیاکھ سوداگری تی، بیاکھ سوداگری تی. خیر حضرت زہرا کرنو دین دنیا آباد. تو کت پٹ ونان صاحب کلام خدایا پھر وس کیازِ ییٚلہِ کٲنٛسہِ باپٲرِس وٕچھو کم لوٲزمات چھِ یتھ مضموٗنس منٛز. ییٚلہِ کٲنٛسہِ دُکاندارس باپٲرِس واریاہ مال آسہِ پڑا پیومُت اتھ آسہِ نہٕ خریٖدارا وریٖدارا بنان کِہیٖنۍ، پتہٕ چھُ یہِ أکِس درمیان درس منٛزباگ تراوان یُس دُکاندارس تہٕ خریٖدارس منٛزباگ روزِ. خریٖدارن انہِ دُکاندارس نِش تُلہِ مال، پتہٕ چھُ کینٛژھا یہِ درمیان در تہِ پانس رٹان. أمِس چھِ أسۍ پننٮ۪ن اصطلاحاتن منٛز درال ونان. چھِس ونان درال، یُس زن یہِ کٲم آسہِ تُلناوان کٕنناوان تہٕ ہیاناوان. أمِس کیٛاہ چھِ ونان منٛزباگ کِس نفرس درال. مگر أمِس چھُ فارسی پٲٹھۍ ونان دلال. کیٛاہ چھِس ونان دلال. خدایا بہٕ کٔمۍ دلالن پھسووُتھ یتھ دُنیاہس منٛز. مےٚ گوٚژھ آسُن مُتقی ہُنٛد دلال یُس مےٚ زوٗ خرچے ہے تقوا تہٕ پرہیزگٲری انہا اورٕ. مگر مےٚ کُس دلال پھوٚٹ؟ مےٚ پھوٚر نفسِ عمارُک دلال. خدایا پھِروُس دلالہِ نفسن، پھِروُس دلال شہر شہر گام گوم دیار بدیارے، دیار بدیارے، دیار کیا ہے فرعونس خدایا ہوا و حوث کی دینارے دینارے ہتھ ہوا و حوث کے یا اللہ سانن گنہن کر گزران. پھر اس دلال نفسن دیار بدیارے کیا ہے فرعون شہر شہر ہتھ ہوا و حوثک دینارے تم ہشت لالچ ہنز روپے. امس درال سنز کٲم ٲس یہِ گوٚژھ مےٚ مُتقی بناوُن، یہِ گوٚژھ مےٚ پرہیزگار بناوُن. مگر أمۍ کیٛاہ ہیوٚوُس بہٕ ییٚتہِ دُنیاہس منٛز خدایا خدایا تیُتھُے کھوٹہٕ مال ہیاویم، کھوٹہٕ مال ہیاویم تیُتھُے مکاری ہیو نصیت ریاہ کاری رٹم ین میں رٹن اوس تیُتھُے کھوٹہٕ مال ہیاویم تیُتھُے
کھوٹ مال ہیاویم یہ باز گارے کس مال یس ن رٹ پگہ خریدارے یت پگہ میدان معاشرس مز ون نا یہ مال نہ حضرت زہرا ونس یہ مال نہ چھن میون یہ کیوں چھ سمبرومت دنیا مز یہ نہ چھن مے فاطمہ زہرا سند مال یہ لگی ن مے روایتن مز آمت اکس مومنس آسان پگہ ملائک پت پت سلام پت پت ایا مومنہ یہ کیسا ژےٚ دل کس بخشس مز چھ یہ ام مز کن تہ اس رژھا اس ملائکن کن تہ ام مزن اخ رژھا اس ملائک کرو تمام زندگی ہنز عبادت ژے حوال عرض کرک یہ کیا اس امس مومنس دلس مز یہ کیا چیزا اس ام یہ تلمت مال نمت آسان میدان معاشرس مز یت ملائک آسان تھپ تھپ کران آیا مومنہ اس کن تہ ام مزن اخ رژھا اس کرو زندگی ہنز عبادت چے حوال جواب آو واپس یہ ولایت علی مرتضی پروردگارا سن جوان رچک از ہر بلا مجالسن مز یا علی یا علی یا علی وننی ہند خان کر دین دنیا آباد پروردگارا واسطہ حضرت علی مرتضی علیہ السلام سن یہ مشکلن مز گیر دوستدار چھ تمو چھ التماس دعا کرمت پرت کٲنٛسہِ ہندس مشکلس کر آسان حاجت مندو چھ التماس دعا کرمت بحق باب المراد حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام پروردگارا سن نام و نام حاجات کر روا بیمارو بیمار دارو التماس دعا کرمت بحق بیمار کربلا یا اللہ پرت بیمارس کر شفای کامل عطا پرت بیمارس کر صحت کامل عطا یتھائی کھوٹ مال ہاویم یہ باز گارے یہ پگہ خریدارے پگہ خریدارے یس رٹ پگہ سمراوان دلس مز یتنا پگہ محشرس مز ونی جناب زہرا یہ نا یہ مال نہ لگن میں اچھی امید اچھی تکیچھا سمراوان اشکی امام حسین نس عزاداری مز اوش یہ سمراوان ات کرن پگہ پرت کنس نبیس تلسا یت کریو اکس اوش قطرس قیمت ساری نبی ونن اس چھن ات قیمت کی ات اگر قیمت ہے کہ دت جناب فاطمہ زہرا کیا چھو یہ دنیا خدایا بازر یہ دنیا میں کنچا سری بازر یہ دنیا تابنی
چھگویا ات منز زندگانی چھگویا آنی نقش پر یا اللہ سانن گنہن کر گزران یمو گنہو اس بلائن مصیبتن گرفتار چھی تمن سانن گنہن کر گزران یا اللہ سون توبہ کر قبول یمو گنہو سن دعا چن قبول سپدان تمن سانن گنہن کر گزران اکسل و خبر محمد کیسے امام علیہ السلام چھ ارشاد فرمان انسانا اگر ژے فکر تری اخ گناہ کرنس کتیا دنیاوی نقصان چھی اگر ژے فکر کری اخ گناہ کرنس کتیا چھی دنیاوی نقصان ژٕ سوچک تہ زن گناہ کرنس متعلق اد چھن کرنک ثواب بیٚیہِ دنیاوی نقصان پتہ اگر فکر تری اخروی نقصان کتیا چھ تیٚلہِ چھنہٕ ظلم نہ تاوانی بازر خسارک بازار گاٹک بازار مسائل کام میں تسا بڑی پہن تو صلوات صلی اللہ محمد کیا فرماوا صاحب کلام کیا چھ یہ دنیا مگر ڈالنے والے زبان دو سر امک بایوک انتفاع چھو ژھوٹ دب دت یہ زی دب دت تاوانے این انتفاع چھو این تاوانے این کٲشِر محاور چھِ پرٛٲنۍ کٲشِر کتھ چھِ ہار تہِ نہٕ پلہِ پیٚنۍ ییٚتہِ ٲس سٕژنہِ کٲم زیادٕ زٔڈۍ بلس منٛز تیٖژ ٲس نہٕ سانٮ۪ن گاماتن منٛز سٕژنہِ کٲم کینٛہہ ییٖژاہ شالہٕ کٲم سٕژنہِ کٲم کتہِ ٲس زٔڈۍ بل ایریاہس منٛز ییٖژاہ پیپر مٲشی زٔڈۍ بل ایریاہس منٛز تیٖژ ٲس گامن منٛز تیٖژاہ ییٖژاہ قٲلیٖن کٲم یورٕ ٲس تیٖژ ٲس نہٕ سٲنِس علاقس منٛز تیٖژاہ یہِ اوس امیُک گڈ یِوان ماننہٕ کیٛاہ دستکٲری ہُنٛد گڈ اوس زٔڈۍ بل یِوان ماننہٕ سٕژنہِ کٲم اتھ منٛز چھِ ونان أسۍ یُس شال خریٖدار نیرِ سوداگر نیرِ شال نکھس پٮ۪ٹھ تُلِتھ پتہٕ نیرِ بازرس منٛز یہِ کٕننہٕ باپتھ اگر مےٚ ہیوٗ کانٛہہ سیوٚد ساد اِنسانا خریٖدارا آو تہٕ یہِ ونٮ۪س رۄپیہِ دہ دی کڑٮ۪س کاہ رۄپیہِ کرٮ۪س حوالہٕ شالہٕ فرٕد تُلہِ تہٕ نیرِ مےٚ چھنہٕ تمہِ وِزِ اتھ چھِ ونان کٲشِر پٲٹھۍ ہیو مےٚ ہا توٚر أمِس لورِ پٮ۪ٹھ سرف أمِس پیٚیہِ نہٕ ہار تہِ پلہِ پیٚنۍ یعنی أمِس توٚر نہٕ فِکرے یتھ قٲلیٖنس منٛز کۭژاہ ژاکہٕ ژوٗر کۭژاہ وارٕ ژوٗر چھِ آمٕژ کرنہٕ أمِس پیٚیہِ نہٕ ہار تہِ پلہِ أمِس توٚر نہٕ فِکرے یتھ شالہٕ کامہِ منٛز کۭژاہ ٹیبہٕ چھےٚ علاوٕ دِنہٕ أمِس پیٚیہِ نہٕ ہار تہِ پلہِ اتھ ونان أمِس پیٚیہِ نہٕ ہار تہِ پلہِ مگر خۄدایا یہِ دُنیا ییٚلہِ مےٚ پِلناوان چھُنہ گۄناہ چھُم پِلناوان اپُز چھُم پِلناوان اتا ون ژٕ اپُز مکٲری چھُم پِلناوان کر ژٕ مکٲری کر دھوکہٕ دِہی خۄدایا مےٚ خریٖدارس چھُنہٕ تمہِ ساتہٕ دُنہِچٮ۪ن مکٲری منٛز ہار تہِ پلہِ پٮ۪وان تِتھ پٲٹھۍ چھُ مےٚ دُنیا پھساوان مےٚ چھنہٕ تمہِ وِزِ ہار تہِ پلہِ پٮ۪وان
سر ام کی بایک انتفاع چھو این تاوانے اصلی خسار چھ یہ دنیا پل پاوانے بایا ہاران پل کرنسی کوتا مول ووت وچ منشی احمد علی غازی کر ونان شیئر بازار کانسیپٹ کیا ونان دپان تو لمن امیوک مقدار تو لمن امیوک مقدار نفع و نقصان نفع و یل شام شنگان چک اخ چک حساب کران دہس کوتا آو نفع تو نقصان کوتا گو زیونم کوتا خرچ کوتا گو اخ چک حساب کران مگر زہ کرت یت حساب شنگن بروٹ کرت زہ یت حساب چھنا معصوم ونان حاسبو قبل ان تحاسبو انسان پنس پانس ہے حساب یم برو کی ژے پتہ حساب ہن حاسبو قبل ان تحاسبو انسانا پنس پانس ہے حساب یم برو کی پتہ ہی ژے کپٹ حساب شنگن برو چک یہ تولان یہ چک ناپ تول کران زِ آز کوتا گوم دہس خسار کوتا آو نفع کوتا گو خرچ کوتا زیون مگر انسانا پوز ونزی للہ زہ کریا تھا شنگن برو ات حساب دہس ون ما پوز زیاد کن زہس ونن اپوز زیاد زہ کریا تھا شنگن برو ات حساب دہس کرما دھوکھ دہی زیاد کن وفاداری زیاد دہس کرما اشن ہنز خیانت زیاد کن نا دہس کرما ثواب زیاد کن گناہ زیاد تو مقدار نفع و نقصان نفع و عقل ہندی میزان عقل ہنز ترکر لگ زہا شام شنگن برو ثواب گیا زیادہ کن عقل ہندی میزان آنا دے عقل ہندی مضمونس میں استاد رودمت یم میں تعلیم کرمز تم گئی وکیا ذاکر اسد اللہ حجام صاحب یم زن مکائی مرگنڈ روزان یہند سلامتی خطر پریو اخ باواز بلند صلواتا شیش لگن اللہ تعالیٰ تھینو تو سارے یم استاد ہتھ با صحت و سلامت یہ زڑجہ موہنیو زڑجہ بڑ مگر امس مز تیتیا مضمون برت زِ تم آسن اس سارے مزن تہ حضرت زہرا کرنو تہ دین دنیا آباد بلی وزادارو وقت گو ژیر اکس مقدس جائے آمت ساری زیارت کرن قبول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بس مصر بوزیو امی مولا امیر المومنین سند شوق لول دیو خدا ود کریم سانن گنہن کر گزران سوداگری ہند اصول چھ بیاکھ باپار اصول چھ بیاکھ کنس انسان نیو کانٛہہ چیز مے نیو یہ پھیرن کس دکاندارس نش مے گو یہ پسند صبح ووتس بہ بے امسی وار بوزو میٲنۍ کتھ صبح ووتس بہ بے امسی دکاندارس ہے مے اوس رات چٲنِس دکان پٮ۪ٹھ یہ پھیرن تُلمُت امیُک جورٕ دِ مے دِنہِ بیٛاکھ گوٚژھ مےٚ یُتھُے
امیک جور دم یتھی گوس میں بیاکھ تہ آسن دکاندار چھ ونان سٹھا معذرت یہ اس پیس اکوئی یہ پیس ات ہیو چھ بیاکھ کی جناب پیغمبر خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدرتس مز پیس اکوئی امس ہیو اس نہ کی ون بنو اخ جور ات اس جور اس پیغمبر صبنی جائے بہ سہ گژھِ پیغمبر صبس ہیو آسن ات چھُنہٕ ایرا گیرا چلان تس نہ جورا فرداسو جانی جہانی جانی قرآن مجید چھ گواہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا اے انسانا ییٚلہِ نہٕ آب آسی کِہیٖنۍ ماں ییٚلہِ نہٕ آب آسی کِہیٖنۍ وضو کمہِ سۭتۍ کرکھ سۄنہٕ سۭتۍ حظ اچھا رۄب سۭتۍ چھا کرُن وضو تیٚلہِ سرتلہِ سۭتۍ چھا کرُن تیمم تیٚلہِ کمہِ سۭتۍ ییٚلہِ نہٕ آب آسہِ کِہیٖنۍ تیمم کمہِ سۭتۍ کرو میٚژِ سۭتۍ یعنی آبُک بلا فصل خلیٖف چھِ میٚژ ییٚلہِ نہٕ آب آسہِ سیوٚدُے کٔرۍزیو رجوع کوکُن میٚژِ کُن میٚژِ کیٛاہ وَنان عربی پٲٹھۍ تُراب ابو الماء چھُ خۄدایَن دیُتمُت خطاب پیغمبر صٲبس پیغمبر صٲب گوٚو آبُک مول امیر المومنیٖن گوٚو میٚژِ ہُنٛد مول تیٚلہِ گوٚژھ خۄدا وَنُن ییٚلہِ نہٕ آب آسیو تیٚلہِ کٔرۍزیو سۄنس کُنتھ گۄڈٕ وٕچھزیو سۄن سۄنس پٮ۪ٹھ کٔرۍزیو تیمم ییٚلہِ نہٕ سۄن تہِ بنہِ کِہیٖنۍ روٚف أنۍزیو روٚفس پٮ۪ٹھ کٔرۍزیو تیمم ییٚلہِ نہٕ روٚف تہِ آسہِ کِہیٖنۍ سرتل وٕچھزیو سرتلہِ پٮ۪ٹھ کٔرۍزیو تیمم نہ یِمن ترٛٮ۪ن ژھٕنۍزیو بلاے ییٚلہِ نہٕ آب آسہِ کِہیٖنۍ میٚژِ کُن کٔرۍزیو رجوع ییٚلہِ نہٕ رسوٗل آسہِ کِہیٖنۍ مولا علی مرتضیٰ کُن رجوع فرداسو جانی جہانی جانی ونیو سہ ونو ون اوس اکھ بیاکھ پیس ون اوس اکھ بیاکھ جورٕ تہِ شاہ مردانے پیغمبر صٲبس شاہ مردانے اما ہم جنس اوسوس شاہ بے امیر المومنین مولا علی کر کت لوکن برنٹ گسان زن چھ پیغمبر صاحب پانے کلام کران امیر المومنین نیرِ بازر مز امام لگت لوکن برنٹ گسان زن اس پکان پانے کس جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تل سا مولا سند شوق لول ونیو ساری میں سۭتۍ تِمن دۄن پیغمبر صاحبس تہٕ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام تِمن دۄن شرکت اکی زبانی کت اکی رسول کر کلام لوکن باسان امیر المومنین چھ کت کران مولا کر کلام لوکن باسان پیغمبر صاحب چھ کلام کران لہجہ اکوئی نہج اکوئی انہار اکوئی شکل اکوئی قد اکوئی وطن اکوئی بہن اکوئی تبسم اکوئی کردار اکوئی گفتار اکوئی تِمن دۄن
پیغمبر صاحبس تو امیر المومنینس یس جوانس بزرگس مینس بٲیس مینس مٲلس بھائی صاحبس یوت ولایت علی آس سینس مز گرکھ ماران تمہیں ولایت کی طاقت اکہ لٹ مے سۭتۍ یہ اکٕے زبانے تِمن دۄن شرکت اکٕے کتھ اکٕے ساروی کی یل ساری ونہن تیل کس کمال جو سن آواز نجف ڈیڑ تین نہ واتن تل صحیح بر زبان ساری مولا سند شوق مولائی بنت یہ اکی زبان تمان دون شرکت اکی کت اکی سوداگری ہنز نویتی اس بدل یم سات کنن وول اس خدا مل ہن وول اس انسان سودک بازر لوگ میں کن چاہ ساری زمثل بوز بھائی امام حسین ناو اتی کرو دعا اتی کرو مجلس برخاست ساری بوزن یوسف ودن آمچ امام حسین ناو دردک زترے مثل بوزی امام حسین ناو دیو سانن گنہن کری گزران دبوس یا حسین یس حق اسی سے آز دہس واتناؤنک سہ گو سانہ ات ادا کی گوڑ اس اندر کنہ پتہ درائے نیبر ژھٹھ اس تۭر اس مگر یہ سون کمال یا حسین یہ سون کمال ژھٹھ ٲسِن تۭر ٲسِن گرم ٲسِن شیٖن ٲسِن شُہ ٲسِن أسۍ چھِنہٕ پنٛنیو ذمہٕ دٲریو تل ہٹان کینٛہہ سوداگری ہند بازر لوگ کنن وول چھ خدا یت جائے بازر لوگ تت ونان میدان روز الست کر خدا وند کریمن ساری ارواح جمع ساری روح کرن جمع دپنک چھا تہ مز کانٛژھا یس دین اسلام خاطر نم مصیبت ہے مل حضرت عیسیٰ ووتھس خدایا بکر برداشت لُکھ لائن مے کنہِ یہ گژھم برداشت چانہِ دین باپت لُکھ دن مے عزیت یہ گژھم برداشت چان دین باپت مگر یہ گژھِ نہٕ مے برداشت زِ میٲنۍ ٹنگ ڈولہِ 3 دۄہن نہ یہ گژھِ حضرت ایوب ووتھس خدایا چانہ دین کی بقا خاطر چانہ دین خاطر بہ ایوب کر برداشت میانس جسمس وتھن لکٹ لکٹ کیم یہ کر بہ برداشت مگر میانی بین آس دربارس مز استاد یہ گژھِ نہٕ مےٚ برداشت اللہ تعالیٰ سٕنٛز آواز آئی تمامن چھا تۄہہِ منٛز کانٛژھا یُس دیٖنِ اسلام خٲطرٕ نم قۄربٲنی دی بٲے سٕنٛز قۄربٲنی دی پوتر سٕنٛز قۄربٲنی دی بیٚنٮ۪ن ہٕنٛز ژادر دی فرزن سُنٛد ہوٚٹ دی جوان سُنٛد جگر دی بٲے سٕنٛدۍ بازو دی چھا کانٛژھا تانۍ ووٚتھ روزِ الس تہٕ دوٗرِ بس أتی دیٖزیو تُہۍ تسلی تہٕ بہٕ کرٕ أتی برخاست دوٗرِ ووٚتھ نفر اکھ استاد عرض کر امام حسین
رس رس ودن کنو امام حسین تان عرض کری امام حسین نام دارے علی اکبر جگر چی دیون یا حسین علی اصغر ہوٹ چی دیون بچوس تیارے نبی خدایا بوزن اگر تے بوزن تگیا تیل آسان واتنک بڑی بڑی فریاد تان عرض کر امام حسین نام دارے جناب زینب ژادر چھئی دین جناب پور مولا ودان ونی بچھس تیارے دپی خدایا ازادارو ایم پتے کیا آساتی کی پرہا مگر ایم پت کیا ونب اتمچو سوری کربلا اتمچو سوری شام اتمچو سوری کوف یا حسین چین تان ڈولی ترین دہن تیار چھک یا حسین علی اکبر ڈولی ترین دہن تیار چھک بچس تیار خدایا وقت دعا چھو سری نیرن پنن گرن مگر ات پاٹ کی اخ نرتنا جناب زینب سند ناو یا حسین بین جناب زینب ژادر لگی تیار چک یا حسین جناب کور بولا نرتن جناب زینب سند ناو بچس تیار دپ خدایا بیمار دار مجلس مز یمو التماس کرمچ خدایا شفیع یہ امام حسین پرت بیمارس بخش شفا یا حسین چانس علی اکبر جگر نیر نیزس ست چانس علی اکبر جگر نیر نیزس ست تیار چک یا حسین دپ خدایا آمت ودان
بیمار چھو امید سان آمد امام حسین چی شفیع خدایا پرت بیمارز بخش شفا بے اولادو چھ التماس کرمت شفیع چی سو صاحب اولاد امام حسین یست کربلا پت کہن رود خدایا بے اولادن کر اولاد صالح عطا یا حسین شین رتن ہندس علی اصغر ہوٹ چی کرن قربان تیار چک یا حسین نم کار مال تن نہ نری نم پتر مال ولا نہ پچس تیار دب خدایا ازادارو کیا ونس امام حسین خدایا مے کوری اخ وعد ون کور مے اخ وعد مگر ژے خدایس تشی اخ وعد کرن تیل ون ہا یت پٹ خدایا شفیشی مظلوم کربلا کرکنا اس سارنی زیارت کربلا نصیب کرکنا اس سارنی مرکزی آستانی قبر مبارکی امام حسین نصیب دب خدایا حسین بوئی دک پھٹی کمر یا حسین بوئی دک پھٹی کمر تیار چک یا حسین وننا بچس تیار دب خدایا فریاد کروں امام حسین کو بول امام حسین کو بول خبر مندوان استفادہ خبر نما ودا یم کرن لیل یم دن فریاد علی اکبر جگر دکھ حضرت عباس بازو دکھا علی اصغر ہوٹ دکھا جناب زینب چادر دکھا بچوس تیار دبی بچوس تیار دبی خدایا حسین کس وعد ونی بوزو کس وعد خدایا وت چانہ دم سر جگر پارے ہت جگر خدایا ژے اخ وعد کرن نرتنا سری استاد کس وعد چھی کرن رچ حقی دوست دادا پتھر بیہو مگر نرتنیو تھود پتھر بیہو نرتنیو تھود کیا رچ حقی دوست دارے نار نش رچ حق دوستاری نار نش رچ حق فقیر اسنا فقیرہ دکھنا خاکہ امام
حسین ناو بس آخری مصر بنہا خاک ملت یس یت پہ تگہ سہ ود اتی کرو دعا کرنو قبول جناب زینب کبرا ازادارو کت پہ ودیو امام حسین ناو ود مہر نبوت کی شاہ سواری شاہ نرتل امام حسین ناو میولین مر گزاری مرت تی میولا نبوت کی مر گزاری مرت تی میولا مہر نبوت کی شان